Kad ti modus vivendi postanu komentari na telefonu, kad se obraduješ preko Vibera poslatom emotikonu, kad sve više virtualno živiš, kad su ti svi dani sivi, kad ne znaš ni koga bi da kriviš, sebe ili one koji ti takav način nameću, i umjesto da se grle, razgovaraju, s ljubavlju kreću, kvare i svoju i tvoju sreću. Sve manje dimenziju vide treću, život nam postaje površina i dok te boli ta istina, još ima šanse za put do boljeg. O Bože, ne ostavljaj me bez volje, ojačaj mi veru, snage mi daj, jer zidovi u soliteru pritiskaju, guše lepotu. Pa zar je to začin životu koji postaje nalik baruštini i kažem sebi daj se uštini da vidiš da li još nešto osjećaš, da vratiš bar onaj dah proleća, da se probudi iz same srži, da se ne kuvaš i ne pržiš, baš po principu kuvane žabe, lagano, tiho, postepeno. I još znaš da glasno vikneš, svete, kuda si to krenuo?